ولی تماشاوانێژە دەمەکە لە بەرشەڕی لە ئوکرانیا حتا لە سەراستی جنێف دەولەتیژی کە ڕەوشە سووری هەنێکی بێدەنگ بووە لێ ڕەوشە سووری مینا قومبەلێکە تاوقیت کردە سووری هێشتا چەند پارچەیە سووری هێشتا بدەهان گروپین چەکدار تێدا هەنا وڵاتین دەردور و جیهانێ هەبوون ئەوان تێدا هەیە هەبوونێکی سەربازیە دژوار ئێدی ڕەوش حتا بێگا بێژی باەکی کۆنکرێتی نهات کە چارەسەرکردن ئەگەر ئەمێ بەحسێ ڕۆژاوای کوردستانی بکەین تایبەتیجە هەیە بێگا بێ ڕێبەبەریا خەسەر دگەل شامێنە گەشتە تۆرێ کەفنێکە کۆنکرێتی ئەزی هەندێکی وانپرسان دگەل بەرێز فەرید سعدۆن ئەو چاودێری سیاسی لە قامشل ئەز بوارم گەلمەیە ئەرێ لە قامشل گەلمەیە دکتۆر دەم باش دەمێکە منوتە بەحسی ڕەوشە سووریە نەکردە ژبەر و مژارە ئوکرانیا هەند بابەتێندن هاتنە پێش ئەمێ بەحسی شێخ مەقسوود و شەرەفیە بکەین توزانی دەست پێکا شەڕێ سووری هەیە بێگاوێ و هەردوو تاخێن کوردان لە حەلەبێ ڕاستی دوورپێچێن دژوارتێن حتا تێگوتن هەندێک جاران ڕاستی چەکی کیمیایی جاتنە گەل و بەرسڤا ئاسایشێ لە قامشل و حەسەکێ فعلا تبینی بەرسڤا vêyekê heger bersiv be wê bandorî hebe روج باش دنارين عمد يعني برسفدانا قصدي ده قامش لده جبو شيخ مقصود أبا نسدما سركبو لأبا سدما يكسر بو يعني جبر نكوكين وانا دمان داويده يعني بهتر پر ببون وقرب ببون وانا جي وك انا كدر فتك فبو بشتي فرقه شارع شيخ مقصود دور پیش کرو نماش نسو 80 نگ ارض و نان درباسي بحر تاخي كرداب بد حلبيدن افاياجي يعني بوك سدمك الجم قصده انه يعني خد بينن يعني اوانا باريز جرين جلند حلبيدن فدوابو يعني چاره سرکرنه کجوه دور پیش کرنه هنر بدیتن اواناجی قاغتا د دستی وانا د روج اوای کردستان یه د دستی وانا د من کنترل وانا د قامشری چارگوشا اولهی هي وقت گاوا ته دور پیش کرن رژیم نچار د و تنازلات ابک جبو گبگین هماهنگی یک سیاسی یعنی شخه لسر استاک لشکری هر و هر اوانا تی ناکوکین مزن تننی یعنی تجاران ولا درنکتی هول شرک برفره لشکریت نابرا قصده و حکومت ده لی ناکوکین وانای سیاسی پرن وقتی او ناکوکی سیاسی هانه گتین سر ماسه و يعني تأنجام نادن گفتگوین وانا جا اول درفتك يتقرن حرك وشان فشار الايدي بك قارب بهتر يعني برجواندي خو بيك بين لسر ماسا گفتگوی انا كان اف چیروکا یا بویرا گلشیخ مقصوده چه بویه دبی یک جوان سدمن گدهله اف ناکوکیان هانه برفره ببین اولچاره سرکرنه که بگرن جبرولوژی اوانا زغطا کت کنن فشاره کج علی لشکری دکن و حرک قاعدت خواب بکارتینه دفردش خو ای خورد اسدی يعني بهتر اوانا کارن ودکتی کبن کنترل خود و کارن استنجاجی رژیم ارچکن لحلب يعني بلاوجي فينا يعني الحلبة بهتر دبن كنترول رژیم دایی و حد تاخین هانه دبن دست رفبریا خواسته دایی بهتر دور پیش کرن به حسانی يعني تزاني الرجيم السوري بعد 12 سال اللي ورا وشك تبليه فيا دي قيمة لوازبونا خدابويه او بتو آوه که ویدمی آماده نبو مافی کردان ناز بکه آماده نبو آوه که کنکریتی لسر لسالات لروش آوه کردستانی گوتو بی جان بکه حتی آلیه سیم جه ابوه هولدان نابین کاریه بکه نه رژیم سوری هیدی ود به هیدی ولاتین عربی پیوندین خود گل باج دکن مجارد دودا خوانیا وزیر برگریا اسرائیل ابویا حتی داویه که واتا دویک دمه دا گلو اگر وکوتا گوتی اگر فشارین تندین سربازی جابن پیکان گلو شام فعلا بیت سر ماسا گوتو بیجان شرط مرجن ريفا بريا خسر قبل كبو قوتو بيجا بهتر زلال يعني انا كان او دولات ندوي برفرهيا هانه دي جبر خديتي ويعني ام بيجن يعني درفتك جير وبوي قدانستاندن نو يا دولة عربي بير بن اليكار يعني بيجم انا كتي اصلنگي كده يعني انا كلاواز چمكي شر اوكرانيا دسپيكر وروس دخوازن يعني پرزگريك خوي دروي اوكرانيا چارسر بكن يك جوانا دندر سوريا بخده وقت گاوا روس كون في اصلنگي هانه يا لاواز دبن اوانا د سوريا دي جي و
لاواز ببن او شخوا آلیگری سرکن جه حکومت سوریه دبیده کده فحکومت جید بینه وقتی آلیگری نوینا نکوکین وانا هانه یا استنگین وانا هانه کتن روشه که آلوز ده شخوا جه دیگره استنگی خوی گچه دبن ای نفخویی ای هندر سوریه دوانا سفک بکی یک جوانا نکوکیت نفبرا وانا و قصده دن آنا روشی حول دادن جبر دانستاندن دوی قناغ آداوی چیم دسپیکا شرع اوکرانیا ده و تفا جدید یعنی بچاوا فیصل مقدادی سر را گاندین گوت آمدن جبو دسپیکا گفتگوی بقصده رو بره بریا خسر دخواستن وان بارن هانیل سر خو سفیک بکنش بو گوالا ببین شر اوکرانیا را دیسا جی آنا دروجا ایرو ده جوانات خواستن قصده نزیکی وانا به قصده هزا کسرکیه در رحلاتی فراته ده قصده هزا کلشکری مازن گلکجه یعنی سر صدی چن جا خاصوری دبن کنترول وانا دیم فکوه بربر جواندین روسا دیجو بربر جواندین رژیم جو وقت گاوانی زیگبونه کدنا برا وانا و قصده چه ده بیج آلی که ده نه جبر جواندین هر دو آلیایی جی نه حکومت و نه قصده که شرک نبرا وانا درکوه جبر قصده راسرین هزن ترکی چتاین گبسر yani milisyen çeteyi gibser Türkiye'de aslında قصده çekin فدور قصده جي aslında ki de naxwaze dijmene nuş xorçe ki دكتور دي سياسات دراستيه كي تزاني بله او سياسات انها ام داغوين قالك جران شابمني رويا راستقينه سياسات نشانه ده سياسات قال جرا لبش پرده تكرن طيب تيجي لسر مجارا ولاتك الوز وبركشي وك سوريا تقوت روسيا دبها ولا كي بدا كنا بينا قصده والشام هنا كي باش بك لانج بیرنا که نولاتین دن هشتا هستیار برانبر روشه بونمونه ترکیه لسر هیله جارنا گفان دخواه اكو فعلا او ديفاكتو ينها لروشاوه كردستان و باكوري چمي فراتي هي نهيتا قبول كرين كواتا دي شارچوبه هفركين اقليمي وحساسيات هنولاتين دن جيتو چاد بيني روشه گلو اویا راست نه روس بتنا خود سوریه دانه یعنی روس بشک جوان کسین که دستوردانه کوانای لشکری و سیاسی دندر سوریه ده هی ليه مش بيرنكن كأمريكي جيل فرن وترك جيل فرن وإيراني جيل فرن وعراقي جيل فيدا كان ولبناني الفيدا فرا هانيان يعني قال لك كسنة دسوردانا كواناي أكثر دندر سوريا ده أبايا جد توازنه كشبه نه تخبط عالي كي وعالية دين دجمناتيا تبكن گفتگوها تنار سري دبين هذا جبرولو جو حطاني أنا كاني أمريكي أو شوق كسكي أشكره ندان قصده اف گفتگوی هانه انجام بده یا هر سری ترک بخوا لبرجواندی خود گرم یعنی اشارت تنج امریکیاتن دبیجن ترکان نکن دجمن یا خانیزی کی ترکا بکن یا وکا قناعت که ترکا وکن جمعه که ترک سبه ویتو بکارنینن دیجی دانستاندنه و برژیم یا جمعه گروش آرام بلوی دفرانه و چاره سرکرنه که سیاسی چه ببیج برولوژی سر را گاندنه yani ber persiyarên PYD jî eşkere kirin gotin em amedene ji bo danûstandinê bi Tirkiye re ev dikeve ber bercewendiyên Rûsa bi xwe jî yani anaka Rûs jî naxwazin Tirka ji xwe bixeyidînin ji ber anaka Rûs yani pêwîstiyeke wana bi Tirka heye ji bo ku tevlî şerê Ukrayna nebin ewana jî Tirka naxeyidînin divê devera hanê de وقتی گاوا روس ناخوازن ترکا بغیدینن و امریکی ناخوازن ترکا بغیدینن و دبرنا دانستاندن اولهید نابرا حکومت رژیم و ترکاتی چیه دبه اوای گشت به استنگیش قصدر یعنی فشارک لقصدر دبه فدوی بزانبون امکاربن چلو آلی گرین خواه پیش گرین خواه ایگ آلی بله دکتور دونال قامش لو یمنه که سیاست دور کوین امی بحث روشا مروی بکین نبونا کرستین خوارنه نبونا غازه نبونا شوات وکو پیویست بگمان حتی نبونا درفت انکاری بهابونا نان پریشان بون و رزیل بونا لیره ترکی یه سوری لهمبر دلار امریکی بونن ها روش چاوه شرط و مرجن جان چاوانه چه بیده گرن گلو هنگی باره خلکی سفک ببه یک جوان سدم نب استنگیا کانا به داوی درکتی هول ابو قیرانا ابوری یعنی استنگیان ابوری گانا کاچه ده بن جانا خلق انا کتی استنگی که ده جبر بهابونا نرخن هم سامانان
پێویستیان ژیان لێ دەڤەرە هاانی کێم دەبن هەندێک جوانە وندا دەبن نەما دەست کەبن ئەڤیاژی یەک جوان سەدەمێ هەنە دیگە دەهێلێ تێد بفکر یعنی بەلکی بالا بکشینە بسەر ئەن وەختێک گاڤاگە شەرک دەرکەوێت وێ دەڤەرە هاانیدا ئەستەنگیە کە لەشکەری چێ ببن خەڵکیش بیر بکن وان ئەستەنگیەن ژیانی تێ بفکردن جاوێ چاوە کارە بن وی شەڕێ هاانێ ڕاستینە ینی ئەڤیەک ژوان ئالاێن گە بکارتێن گاڤاگە ئەستەنگیان ئابووری چێ دەبێ یعنی براستی ئانا خەڵکیش زانن یعنی لە ئاستەنگی کە هێژ عالیە گەنم دە گەنم چنەیە ئارد نامینە نانژی تشخوا گاڤاگە گەنم کێم دەبێن نان ئاناکە گەلەکە کێمە دوێ دەڤەرە هاانێ دە نرخێن و خواردنێ نرخێن حتانی شینکایی گەلکی بۆها بوویە خەڵک نەماکارن بکردن یعنی ji aliyê pêwîstiyên jiyanê de astengiyeke mezin çêbûyî û hettanî anaka derfeteke tune ya çareserkirineke jêr nehatiye dîtin sînor girtîne yek ji wana ê gihişt yani hikûmet jî bixwe Şêx Mexsûd dorpêç bike ew kêmaniyên ard û sotemeniyê li cem rejîmê nemakarî bû bide hemî deveran vedît ê hesan ji wana re nedin wana astengiya ji war çêkin Kurdên li Helebê ne ev yek ji wan sedemê hanê anaka bixwazin ji ber hewildaneke heye yani wek destpêşxeriyeke heye li hevhatineke ya vegerin ser masa guftugoyê yek ji wana ê wana dikşîne bû aliye hanê de dibêjin ge rolatî feratê yani deverên rêveberiya xwe ser têkev guftugoyê û encam çê bibin wê rehetiyeke aramiyeke aborî Sûrî giştî de çê bibe ji nivre yani wê kat bide ji ber wê sotemenî wê bigê hemtirên Sûriye bi giştî yani wê rehetiyeke li cem rejîmê xwe jî çêke ji aliyê aborî de ev ya jê dihêle yek ji wan ew alavên ge bikartên ji bo nêzîkbûneke di navbera rêveberiyê û rejîmê de çê bibe. بەلەبەرێز دکتۆر فەری سعدۆن ئەکادیمیسیەن و چاودێری سیاسی لە قاموشلۆ لە ڕۆژاوای کوردستانی گەلمە بۆ ڕۆژێکی خۆش دکتۆر سپاس.